Na kuna siku niliona serikali yetu iko na karumbeta haifanyi kazi. Hii serikali yetu mpaka kabisa kabisa in front of people kwa atrere. Atrere. Serikali yetu ilete ginya mugabo wa karumbeta. Ebro gate ogiatrere. Azbora eto tenda karumbeta ni arire mbeca kaga muga gwatrere. Ako sino kahuhane to kana mundu ucio takire muhundu. Uyare muhundu. Acha ndare muhundu. Mona ni arutaneirie muno afde uragia atiri ndakageretie prior. Acha gucie ne kana mundu ucio ndenda kuhuruka. Ndagambora kagambirika. Ngaga kwa mapio. Arapo menya trere niwe wetereirwo kauo nigetha kuhurwo saruti iria 21 anga ni muthii wa thiete meigongona-ini ma ni kuhuruka mundu. Itigo arapo karumbeta kinya gatumire. He mundu warire mbeca cia tendea. Mundu ucio ni Ruko urata witu hana oguo. Hii karumbeta ona karumbeta. Sheshe ni hakuhe nawe.